joto kok tumat tunai rokno sari kaham singtini Khumulwng Press Club tipa TPM nor joto no saimano tangnai salda salai sekango tiprasa kok tumat tunai rok dimantai YouTubers news channel eba website advertisement edition advertisement remungnuti jeng khadumani funubani Aboni say sikangno jeng ADC Haphang by meeting asuk Khwlaikha o jagao ICA department ni EM ADC ni CM chief legal advisor ADC ni additional CU tai ICA department ni PU borok jotono manjak baikha tamoni bagui jeng movement khainani nangkha eba tamoni bagui jeng khadumani phungnani nangkha abono tui o movement committee ni convener tipani president takokra gutom tai TPM ni president takokra BKT pura borok ni khuptui ADC Haphang no srai sajaka tamani bage o movement khlaijakha ADC Haphang ni khaktibo meeting go srai sajaka eba press meet khaimani bisingtui srai media rok no sajaka media rok neo sanmung balaike nangkukmani sanmung o sanmung obo borok ni manthai obono ronani bagui jeng dakino sakharmung naharnai ni saklaimung jakha ADC Haphang ni o saklaimung no jeng balaike khapurmani yapharo tai obo haikeno teibaro sajakha ad hoc advertisement policy committee khajaknani bagui dakti media rok ni khakti khorok nei member langjaknani bagui saklaimung jakha ajagao additional CU erpore legal advisor PU aba heke member tongoi tabu katal policy sinamnani bagui borok kok saplainai meeting khailai eba dalbidal organization dalbidal press club ni borok proposal lokona habnai tegisa saklaimung Wngkha sungwan Khwlaikha Khumulwng Press Club eba tai kubun press club rok khorok nei member rohnani bagui o ad hoc committee o Khumulwng Press Club tai Khumulwng Press Club no karibo tiprasa rok ni joto press club tongmani sub division ungthung district ni press club ungthung kaisa jagao asuk laiei print electronic media ni khoroksa eba print media ni khoroksa ke jeng bumung rohnani bagui jeng wansomung naharka aboni bagui jeng torigori khlaiawei joto ni concern naharino joto press club ni concern naharino khorok ni bumung rohorjakteng ni jeng wansok Khwlaikha teo bahikena bwskang ni jora rogo jeng district manchak ADC Haphang no chubachu khainani jeng saitoknai jeng Khumulwng Press Club eba chini joto sub division ni press club rok chini media organization rok je chini manthai mankhangka ke jeng joba ongkhiyawi bo tongmano kok sayawi bo tongmano Wngkha bo nongthung bwskang ni jora rogo ang jora nai chini thangnai je media rok ni bagui movement khlainai committee ni convener takokra gutom tongo bo thaithini kok sanai Khwlaikha na hambai tini sang ADC ni Haphang sini CEM tai sini ICA department ni EM tai advisor je legal committee ni advisor tai PO CU mo high officers level ni borok tai kabang ma triprasa je media o samungkhai tongnai kabang ma motha organization amoni joto adong rok khai tini sangoro kok Khwlaikha no khatungmani kok borok bosini je thangnai sang khadumani phulukmani phulukmani no borok accept Khwlaikha tai sangno kok rekha je katal khlai je rule regulation eba kheba katal je sini je media rok no kisa manthe suppression je tongtomani sang adino 11 eba 11 ta je sini je sanmung no sanai sing je mani katal policy khlaijanani bagi tai kabangma media no samungkhai tongnani bagi je insurance pension tai Khumulwng kaisa media ni samungkhai tongnai rokni bagi thai nogrok tangjanani abroni tui jotono sajakha tai borok wansuknai tai bwskano duti keno je sung adino te kaisa sung koka samani je karon sung jotono saimano state government no je
print media joto ni silai kabang percentage khlai je oro bahino td edc bahino chung khanaka borok khutino 70% borok lang dongta 30% je alada media rong ni bagay bisang abon bagay samani siniti prasarok joto no maximum je social mane digital media se samong khai tong ba borok ni bagay kisa wanshu kan ka tabung ni je katal tabung ko jora to slai jagi thangka karon siniti prasarok ni je tabuk sisamu corruption ni je up to date je news money to money maximum sangtabu YouTube Facebook ba oma digital media ni bisingtino bisi naikugo eba keba sangsaiman tugo abon bage borong jara samongkhai tona borong bage kisa সরকার বা ইন্ডিয়া ni je গণতন্ত্র নাই বনো যে মিডিয়া ni je act সংমানি আজাগারগো যে ডিজিটাল ni je kriphano oro jehetu oro স্বতন্ত্রতা jehetu autonomous district council মানে speciality prasang ni bangai se kaisa hamgrai ni bangai se samong tangnai ni bubag bedek ngangke ba kaisa obo suba hoi no mano sani no mano geseng to sini manthai ni wanchugui no sang samong khai dong manthai ni wanchugui no salai ke abo besul jora tui dono abo sang tinango sang lupnai borok to ko ka sapta kaisa eba keba talsani bisingo immediately no borok obo no katal new policy khlai joto samongkhai tongnai kaisa criteria guidelines khai je youtuber eba kora je digital media samongkhai tong borok ni bagai bo ad ni bagai borok wansuk lagi ni borok so ombai bele kana hambaya karo asal Isa sal segang sungnu karo tipa kaisa press media organization state tipe me kaisa press media organization borok khorong organization ni tuidul mumbai ADC headquarter complex so ICT building ni biskango oro kaisa khorang tisamong Wngkha ni khorang tisamongo oro Khumulwng press club by affiliated khaijak kabangma press club stokbo subdivision ni press club rokbo jala gadal phaiya Wngkha o je khorang je tisa jakmani je Khumulwng press club je support khaimani Wngkha kono particular organization bagaiya Wngkha for all the betterment of jotoni bagai no Haphang Wngkha ro koyekta organizations bumu mention khaimu singya borok khabona kok thekru je jaga sing jotoni hamkrai ni bagai khaitong a jaga borok abono yasku sungu je jaga tabuk tini pura ICT department ni bahin tini press meet khai sabha je tam dabi san ka tam dabi rjaknai nangke o dabi je tabuk je rjaknai omo tabuk o je tipai ba TPM bagai sini ablai omo to joton manai alada tiprasa media o jara organize jang pura bahin manai nangke o tini je tini sini je oro je conference tomani conference o mangjaka hi ICT ni soil development CM Purno Kumar Jumatia Purno Chandra Jumatia eta chief legal officer te alada adam ICT officer bro wal mangjaka ngangke tini borok je discussion ni ulo je mane kok je pura yang result phaigamu belai kahamni mano karon hainai buskangni 1 week ni bisingo no pura new policy khaijangnai pun temporary policy khaijangnai just a testing period haike mo tonjangnai 6 month or above ni bagai keteo si renew fund khaijangnai heba tabo tini je sungno je chief legal officer je samani ngante kaham ke praseri naijaknai bahake ainai constitution of Indian parliament of state ni tamo niyom kanun tong ga aba haini bisingo no tabo tini sajaka je print ni khoroksa te electronics media ni khoroksa expert jeno committee o khobinai yang new policy policy adopt ni bagai nei pura yang samjangnai gabon bisingo sini yang Khumulwng press club te sini organization ni torf theke samaro khorngai rohnai mu kaisa print theke kaisa electronics media ni theke